Aikari a matura ma Chuui na Mbari Mathioya Kaunti ya Murang'A marĩ na ũndũ wa gũkenerera thutha wa waki wa barabara iria ikoretwo ikiingira thiini wa matura-inĩ kũnyitithio thing'a. Aikari nĩ maugĩte barabara icio hĩndĩ ya mbura ikoretwo igĩthiĩka ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie magetha ma gũthũkĩra mĩgũnda-inĩ yao. Katatu iliisha, hii barabara ilikuwa imetengenezwa na mheshimiwa mwenye alikuwa. Na sasa shida alimwaga mawe na matope, kwa hivyo barabara haikudumu kwa muda mrefu. Ilienda mwaka moja ikaharibika. Na sababu ni barabara iko busy kwa magari, sababu ya kuchukua maziwa, kuna factory iko hapa. Unapata hiyo barabara inaharibika haraka sababu haikutengenezwa kwa ile njia inafaa. Kulingana na Johnson Maina uria ni murimi itũra-inĩ rĩrĩ nĩ ugĩte atĩ barabara ya Kanjara na Chuui ikoretwo ĩrĩ kĩhĩnga kũrĩ arĩmi kũrĩa ũrĩtie nĩ kandarathi eke mĩtũkĩ harĩ waki wa barabara ĩyo. Tabu si waga naye, hakuna mtu watu ya Chuui matuto hawezi pata kila kitu yote naletwa ya gari hawezi pata. Mvua ikinyesha ukiwa huko huwezi toka. Nikianza kutengenezwa wafuate kwa sababu imepewa contract mara 2 nikiona, lakini hakuna kitu inategezwa. Wanakuja na mwaga mawe kidogo kidogo anatoroka. Akiaria mũbango-inĩ ũcio Edwin Mugo ũrĩa nĩ mũmbunge wa Mathioya nĩ augĩte atĩ nĩ maigĩte keheri kĩmanjĩka kĩa milioni 250 ĩrĩa ĩgũteithĩrĩria harĩ waki wa barabara ĩyo. I've set aside 250 million Kenya shillings, and I know the other council might not be having such kind of money, but they send me in Nairobi, so I know how to go to the offices, you know, knocking doors, even to the president, even to all my friends, and make sure that we have enough roads. Mũmbunge nĩ amerĩire atĩ barabara icio cigũkorwo cirĩ cia maramu kuonania nĩ cikaraga kwa ihinda inene itathũkĩte. Akĩongerera na kuuga atĩ waki ũcio nĩ ũgũteithĩrĩria arĩmi hamwe na ahũri biacara wĩra-inĩ wao. Everybody now knows here that we are going to do 7 kilometers. So these people will be the supervisors of these roads here. They will be calling me, telling me now the road here is not good, it needs to be improved. But before, there was no transparency, and that is why the roads were being done at a substandard level. Watu watakuwa wanatumia hii barabara wakitoa kahawa kwa shamba, watu watakuwa wanatumia hii barabara watu wa boda boda, watu watakuwa wanatumia hii barabara wakienda kanisa, watakuwa wanatumia barabara wanafunzi wakienda shule, wakipeleka maziwa yao yuzwe. So hii barabara, this road belongs to them. Hadi TV, Getwa King'ori wa Gatundu.